makwegera intebe yawe, mabwe imbabazi, ngupfukamiye mama kukwizera, makwegera intebe yawe, mabwe imbabazi, ngupfukamiye mama kukwizera, makwegera intebe yawe, mabwe imbabazi, ngupfukamiye ma Yesu makukwizera. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Amen, amen. Ngayicara neza, umukobwa ntabwo ajya yicara gutya, umukobwa yicara batya, sibyo? Kayigira hano na egerane na abahungu barakora gutya. Nayicara neza ureba hano. Yesu ashimwe. Mwumvise icyo gitero ukuntu kivuze? Ngo mpakwegera intebe yawe, mpabwe. Icara neza, Joshua. Mpakwegera intebe yawe, mpabwe, ngupfukamiye kukwizera. Sibyo? None uyu muntu urimo kuvuga ati ntakwegera intebe yawe, icara neza, ntukicare gutya. Sibyo? Bigufasha gusinzira. Iyo ukoze gutya uhita utangira gukora gutya, ariko iyo wicaye gutya ntabwo ushobora gusinzira. Okay? Rero uyu muntu urimo kuvuga ati mpakwegera intebe yawe, arashaka kwegera intebe yandi Yesu. Ati ikindi yavuze ni iki? Mpakwegera intebe yawe. Ikindi? Ikindi? Ngupfukamiye mbabaye. Makukwizera. Yes. Ni ukuvuga ngo uyu muntu uvuga ati ndashaka kwegera intebe yawe kugira ngo mpabwe imbabazi, ngo kandi arapfukamye ngo arababaye. Ababajwe n'iki? N'ibyaha yakoze. Ababajwe n'ibyaha yakoze. Umuntu wakoze ibyaha, umuntu wakoze amakosa, akwiriye kuba anezerewe? Akwiriye kuba ababajwe n'iki? N'ibintu bibi yakoze. Ni ukuvuga ngo iyo wakoze ikosa, iyo wakoze icyaha, iyo wakoze ikintu Imana idakunda cyangwa se umubyeyi, ntabwo uba ukwiriye kuba unejejwe n'ibyo wakoze. Uba ukwiriye kuba ubabajwe n'ibyo wakoze, kandi ukagaragaza kubabara, ukagaragaza yuko ibyo bintu wabikoze mu by'ukuri utabishakaga, kandi ukamenya yuko atari byiza. Icyaha ni cyiza, amakosa ni meza. Rero niba amakosa atari meza, niba icyaha atari cyiza, ntabwo ugomba kunezezwa nabyo. Okay? Iyo rero dusaba imbabazi, iyo dusaba iki? Waba wakoreye umubyeyi imbabazi icyaha cyangwa se ikintu kitari cyiza, amakosa, hakuriya tujya dukora amakosa, cyangwa se umwarimu ku ishuri, urumva iyo ugiye gusaba imbabazi cyangwa se na mugenzi wawe iyo wamukoreye ikosa, ona nka kuriya mujya mu Rwanda n'urugero mureke agende, nka kuriya mujya mu Rwanda, sibyo? Cyangwa se ugakubita mugenzi wawe. Iyo wakubise mugenzi wawe ukoze neza,
cyangwa se iyo wafashe ikintu cya mugenzi wawe ukagihisha uba ukoze neza, cyangwa se iyo ubeshye nk'umubyeyi uba ukoze neza, si bibi, ibyo si ibyaha. Ibyo rero bibi bikwiriye kukubabaza kuko wakoze ibintu bidakwiriye. Mujye muvuga cyane bidakwiriye. Rero niba ibintu bidakwiriye, reka kunezezwa nabyo. Kandi niba ugiye gusaba imbabazi, niba ugiye gukora iki? Gusaba imbabazi. Garagaza umubabaro w'ibyo wakoze yuko bikubabaje. Umuntu ugiye gusaba imbabazi, niba ugiye gusaba Joy imbabazi, ntukavuga ngo Joy mbabarira. Nakuriya njye mbabwira ngo musaba mugenzi wawe imbabazi. Ntabwo uvuga ngo mbabarira. Ugaragaza ko ubabaye. Ukagaragaza mbabarira. Ibyo bigaragaza yuko ubabajwe n'ikintu wakoze. Rero n'imbere y'Imana na hehe? N'imbere y'Imana. Iyo tugiye imbere y'Imana dusaba Imana imbabazi, mbere na mbere ugomba kubanza gutekereza ukibuka ibintu wakoze bitari byiza, ugasubiza amaso inyuma ukavuga uti mbyutse, harya mbyutse byagenze bite, nakoze iki, navuze ibiki, ndi kumwe n'abandi dukina, byagenze gute, ababyeyi bambwiye iki, ukabyibuka ugasubiza amaso inyuma, ukagenda ureba umenya ibintu bitari byiza wagiye ukora. Ibyo rero bitari byiza, umutima wawe ukababazwa nabyo. Okay? Warangiza ukajya imbere y'Imana. Uyu ngo arimo gushaka kwegera intebe y'Imana. Arabwira Imana ngo mpa kwegera intebe yawe, mpabwa imbabazi. Murumva uyu muntu arimo kuvuga anezerewe, yishimye, arimo guseka. Ngo ngupfukamiye mbabaye. Kandi dupfukama hehe? Mu mitima. In your mind, in your heart. Kwa moyo wako. Hapo unafaa kupiga magoti. Kwa akili yako, kwa mafikira yako, unapiga magoti. Kupiga magoti ni uguca bugufi. Guca bugufi. Guca? To humble yourself. Go, humble yourself. I've not said to kneel down. Humble. What is to humble? Guca bugufi. Unaona? Humble yourself. Kuja mpatie hii. Ndio hii. Okay? Humble yourself, kufanya hivi. Si ndio? Ubuciye bugufi. Uba witonze. Witonze. Kunyenyekea. Guca bugufi. To humble yourself. Okay? Ibyo rero, ibi urimo gukora, ugomba no kubikora mu mutima wawe, mu bitekerezo byawe. Kubera amakosa, kubera ibyaha. Okay? Murumva hino. Mwumvise nawe? Kubera amakosa, mu mutima wawe ugaca bugufi. Umutima wawe ugatekereza, mu bitekerezo byawe ugatekereza bya bintu bibi wakoze, ukuntu atari byiza, ukababazwa nabyo, ukumva birakubabaje mu mutima, bikagutera agahinda, bikagutera umubabaro, bikaba byanatumurira urira imbere y'Imana, kubera utifuza kumera gutyo, utifuza gukomeza kuba ukora ayo makosa, kuba ukora ibyo byaha, sibyo? Ibyo bikagutera guca bugufi mu mutima, gupfukama mu mutima. Okay? Kupiga magoti ndani ya moyo. To kneel in your heart. To kneel where?
in your heart and in your mind. Okay? That is to humble yourself. Okay? Hanyuma ukabona gusaba Imana imbabazi, uti mbabarira. Ntabwo upfa kuvuga gusa uti mbabarira Mana, mbabarira. Banza utekereze amakosa ukuntu atari meza, babazwa nayo. Reba ko wari ukwiriye kwitwara neza, wari ukwiriye kuvuga ibyiza, wari ukwiriye gukora ibyiza, ariko byakunaniye. Babazwa nuko byakunaniye. Kandi wifuze guhinduka. Wifuze gukora iki? Desire to change. Tamani kubadilika. Tamani kufanya nini? Kubadilika. Na umwambie Mungu akusaidie. Kwa sababu yeye ndiye nawe anaweza. Okay? Mmesikia? Sawa, sikia sasa neno hapa. Kadusome. Muri Yohana wa mbere, tusigiye gusoma hehe? Muri Yohana wa mbere, igice cya mbere, ku murongo w'umunani, tugeze ku murongo wa 10. Numva ukuntu avuga. Nituvuga yuko ari nta cyaha dufite, tuba twishutse. Nituvuga yuko ari nta cyaha dufite, ngo tuba twishutse. Ukuri kuba kutari muri twe. Ariko nitwatura ibyaha byacu, niyo yo kwizerwa, kandi ikiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Ngo ariko nitwatura ibyaha byacu, Imana niyo kwizerwa kugira ngo itubabarire ibyaha byacu n'amakosa yose. Okay? Ikatwezaho no gukiranirwa kose. Nituvuga yuko nta cyaha twakoze cyangwa twakoze, tuba tuyise umunyabinyoma. Iyo uvuga yuko nta cyaha wakoze cyangwa wakoze, ni nkaho ubwiye Imana ngo Imana irabeshya. Ni nkaho uvuze ngo Imana ni inyabinyoma. Ukisema hauna makosa, ukisema hauna sin, if you say that you don't have a sin, you never sin, it means that you are calling God to be a liar. Can God lie? So, niba wakosheje, niba wakoze icyaha, kama umefanya makosa, kama umefanya dhambi, usiseme ya kwamba haujafanya dhambi, usiseme ya kwamba haujafanya makosa. Niba wakoze icyaha ntukavuge yuko utagikoze. Kuko iyo uvuze ngo ntabyo wakoze, ni nkaho ubwiye Imana ngo Imana irabeshya. Imana sirabeshya. Uba wise Imana inyabinyoma. Okay? Kandi n'ijambo ryayo ntiriba riri muri twe. Uba wise Imana inyabinyoma, kandi n'ijambo ryayo ntabwo riba riri muri wowe. Wabyumvise? Kuriya umuntu ajya guhamagara akakubaza, ngaho mbwira uko byagenze, cyangwa mbwira icyo wakoze, ubwira ikosa wakoze, ukavuga to yase ngewe ati ni uriya, kandi wabikoze, ubu urimo kubeshya. Sibyo? Uba wise Imana inyabinyoma. Rero nitukabiko tusifanye makosa alafu tudanganye eti hatujafanya. Usifanye dhambi alafu udanganye useme haujafanya dhambi. Inamaanisha kama umefanya dhambi, kama umefanya makosa na unasema haujafanya, unasema Mungu anadanganya. If you sin, if you do a mistake, if you do something that is not right, and you say that I've not done it, it is not me, daddy, it is not me mom, it is not me. Ukisema hivyo na umefanya, it means that you are saying that God is a liar. Is God a liar? God is not a liar.
And God knows everything. Unadhani unaweza kuficha Mungu? Mungu anajua kila kitu. Hata ukienda kwa toilet, Mungu anakuangalianga. Hata ukiwa kwa kitanda na umejifunika blanket, uko hapo, Mungu anakuona. Hata in your mind, kile unajiwaza kwa mafikira yako, mu bitekerezo byawe, ibyo utekereza, Imana ibirimo kubibona. Mu mutima wawe, aho umubyeyi atari, aho aunt atari, aho uncle atari, aho mugenzi wawe atari, aho teacher atari, Imana yo ibihari, ibikureba. Muri ku ishuri, ibintu ukora, uko mukinana n'abana, uko ukubita abana imigeri, Imana ibirimo kukureba. Ngewe yo mubajije nti wakoze iki ku ishuri, ukambwira ati nakubaza uyu munsi ntabwo warwanye, ukambeshya uti ntabwo warwanye, uba wise Imana nyabinyoma, kuko yo yakubonaga. Ibi bizi ko wabikoze. Cara neza. Rero ntukite Imana nyabinyoma. Jya uvugisha ukuri, uvuga uti nabikoze, kandi Imana mbabarira. Ese Imana imbabazi, Imana mbabarira. Sibyo? Kandi wige guca ubu wige guca wige guca. Okay? Rero Imana idufashe ijambo ry'uyu munsi niryo, tugiye guca bugufi. Duca bugufi hehe na he? Hehe na he? Hehe na he? Aya, duca bugufi mbere na mbere mu mitima yacu, in our hearts, inside and in our minds, inside our hearts and in our minds. Ukabanza ugatekereza uyu munsi hari niba hari amakosa wakoze, ukayagarura mu bitekerezo byawe, ukayibuka, ukiyibutsa ibyo wakoze bitari byiza. Ngaho mutangire kwiyibutsa ibyo mwakoze bitari byiza. Kumbuka kile ambacho ulifanya leo kenye si mzuri, hata na kila siku. Ulibuka ibyo wakoze bitari byiza? Nawe unakumbuka? Umevikumbuka? Ni kama gani? Wewe dadi, ulikuja hapa chini ukaambia sisi tukae tutulie, unalala. Alafu ulifanya makosa gani? Ulifanya nini kibaya? Ulifanya nini nilikukataza alafu ukafanya? Kupiga kelele. Wewe alivyo wibuka? Ulingu yavuze gusakuza. Aravuga ngo naye namubujije gusakuza, arangije arasakuza. Wowe uko niko kwatura. Urumva? Kwatura ni ukuvuga ibyaha byawe, ni ukuvuga ibyo wakoze bitari byiza. Okay? Kandi ijambo ry'Imana yavuga ngo twaturirane ibya tubyature tubisohore. Wakubise roshi. Wowe wabeshye ko wagiye kuri toilet kandi atariho wagiye. Urumva? Ngaho duce bugufi. Uca bugufi noneho ibyo bintu wakoze bitari byiza. Urumva ari byiza? Urumva ukwiriye kunezezwa nabyo? Ukwiriye kubabazwa nabyo, sibyo? Ngaho mu mutima wababazwa nabyo. Wumva ubabaye ko wakoze ibintu bitari byiza, sibyo? Hanyuma ubone gupfukamisha noneho umubiri wawe, ucisha bugufi umubiri wawe. Cisha bugufi umubiri wawe, upfukama. Ngaho dupfukame. Sibyo? Witonde kandi noneho umenye noneho kurya imbere y'Imana. Okay? Muri ibi byavuze ngo ngupfukamiye mbabaye. Asaba Imana imbabazi, Imana imubabarire.
kandi muhe kuyizera imweze ibyaha bye ibicumuro byose, sibyo? Ngaho funga amaso noneho, close your eyes. Ngaho ugiye kuvuga ngo mwami Yesu umbabarire kuba noneho urajya gushyiraho icyo wakoze. Uravuga uti umbabarire gusakuza kandi babimbujije, unisamehe kupiga kelele na wakati ilikuwa nimekatazwa na dadi, naomba msamaha Mungu. Okay? Mbere na mbere ubwira dadi timbabarira. Ngaho mbwira umbabarira. Ndabwira Rock. Babarira kwera nazakoze. Sawa, ndakubabariye. Nawe ntabwo ari njye ubwira, urabwira uwo wakubise. Wowe ijambo ry'Imana riravuga ngo urumva Joshua, ngo nujya gusenga Imana, ugitangira gutya gusenga ukibuka ibyo wakoze bitari byiza, ngo jya ubanza ureke gusenga, ugende wikiranure na mugenzi wawe cyangwa se umusabe imbabazi, ubone kugaruka gusenga. Wavuze ko wabeshye nde? Kaho ugenda umubwira uti mbabarira kubera ko nakubeshye ku rusengero, ko nagiye kuri toilet kandi atariho nagiye, sibyo? Ngaho ugenda umusabe imbabazi hanyuma ugaruke tubone gusenga twese. Ukomeze kuba mu mutima wawe ubabajwe n'ibyo bintu, sibyo? Ni ukuvuga ngo uwo wakoshereje niwe ugomba kubanza gusaba imbabazi, ukabona kujya imbere y'Imana ugakora iki? Ugasaba imbabazi. Okay? Sawa, ngaho duce bugufi noneho dupfukamishe amavi y'umutima ndetse noneho n'umubiri. Okay? Urabwira Imana uti Imana mbabarira kuko nasakuje kandi babimbujije, Mana mbabarira gukubita Roshi katari byiza, Mana mbabarira kubeshya. Nawe uvuga ibyawe, wewe wakoze iki? Dad, I know what Joy did. What Joy did? You know what Joy did that is not good? Yes. What did she do? Mom told Joy not to run in the house, and then Joy is running there. Aha, urumva ibintu wakoze bitari byiza. Mami yakubwiye ngo ntiwirukanye mu nzu, wowe urirukana. Okay? Nawe ibyo ni ibintu bitari byiza. Okay. So, urabwira Imana ikubabarire, urakivuga icyo kintu. Ubwira Imana ikikubabarire. Wowe uravuga iki? Mana mbabarire kukusakuza. Wowe uravuga iki? Wowe uravuga iki? Sawa. Ngaho. Noneho ntabwo uri imbere ya wowe, ntabwo uri imbere ya Roshi. Ntabwo uri imbere ya Daddy. Wowe ntabwo uri imbere ya Auntie. Uri imbere y'Imana. Sasa jya imbere y'Imana. Bwira Imana ikubabarire. Okay? Sawa, ngaho tujya imbere y'Imana. Ko mutavuga se? Ntabwo uvuga ngo ntabwo nzongera, kuko ejo uzongera ubikore, ko ntabwo ari imbaraga zawe zibigushoboza. Urumva? Uravuga uti Imana mbabarira, ntabwo nifuza kongera, sinshaka kongera, mfasha imbaraga, nshoboza kutongera kurwana, nshoboza kutongera gusakuza, nshoboza kutongera kubeshya, kuko utabyishoboza. Urumva? Mana mfasha
Mana mfasha ndakwinginze Mana ubabazwe nabyo. Mana mfasha, ntabwo nifuza kurwana, ntabwo nifuza kubaho ubuzima bwo kurwana, ubuzima bwo gukora ibyo wanga, ubuzima bwo gukora ibyo bambuza nkabikora. Mana ndengera, hindura umutima wanjye, hindura ibitekerezo byanjye. Mana ndakwinginze, sinifuza kubeshya, sinifuza kuba umunyabinyoma, sinifuza kubaho ubuzima bwo kubeshya. Mana ndengera, ndakwinginze Mwami, numfashe gutyo. Ukinginga Imana ngo iguhindure, kuko Imana ishobora byo. Bwira Imana iguhindure. Tell God to change you to be a good child, to be a child that has good character, good moral, that obeys God and obeys the parents. Okay? You cry unto God. You tell him to help you. You tell him to change you. Mwambie akubadilishe, kwa sababu yeye ndiye ana uwezo. Anaweza yote. Usiseme eti sitarudi tena, hapana, kwa sababu wewe hauna nguvu za kufanya hivyo. Mwambie akusaidie kutokurudia kufanya kile ambacho si kizuri. Sawa, ambia Mungu sasa. Mbwire Mana mfasha ndakwingize, hindura, change me, nibadilishe, nataka kukua kiumbe kipya katika jina la Yesu. Unioshe katika damu ya Yesu. Hivyo. Umesikia? Okay? Sawa. Okay. Leo tutangire. Mana mfasha Funga maso, bwira Imana. Mana mfasha kuletere kubeshya. Unyoze maraso ya Yesu. Ndakwakiriye Yesu, ngumpindure. Umwuka wera amfashe. May your spirit help me to change. Make me a new being. Jesus, I want to obey you and to obey my parents, my elders, in the name of Jesus. I pray and believe. Amen. Now continue closing your eyes. I'm going to pray for you. Mana mu izina rya Yesu, abana banjye kubakwereka ijambo ryambwira ngo tubigishe inzira yawe, ngo kuko nibakura batazigera bayivamo. Mu izina rya Yesu batunge ubuntu bwawe, batunge gukiranuka kwawe, kuko ari wowe ukudutungisha. Mwami, nabigishije kumenya icyaha ndetse no kumenya uburyo bagisabira imbabazi. Reka ayo magambo agume mu bitekerezo byabo, mitima yabo. Reka bahindure, kandi reka bamenye gusaba imbabazi no gusabana imbabazi hagati yabo ndetse no hagati yabo n'abandi. Mu izina rya Yesu ndakwinginze ngo Kristo ufashe abana gukurira mu nzira yawe, banga icyaha ndetse n'igisa nacyo, kandi bishimire gukiranuka, bishimire ukuri, bishimire ijambo ryawe, bishimire kuryumva no kuryumvira. Mu izina rya Yesu, imbaraga zawe zibatwikira, amaraso yawe Yesu ababeho, aboza, abatunganye. Mu izina rya Yesu ndagusabye kugira ngo bahe kunesha icyaha ndetse Mwami Imana n'imbaraga zacyo. Mu izina rya Yesu bisabye kandi nshima nizeye, tuvuge ngo amen. Amen. Dukomere Yesu amashyi.